Hanen kasi ka arp South Rik Unailar, kasang Ultimate Legend Bikers Association Meghalaya, ringkat ke jingtrelang ber ke Energy Club. Kila pelong ya ke jelang aji Hikai ya ki Khynnah Skul, halor kumlo ban Shna ya ki Robert. But ya gani ke Lympung aji Hikai ke bertiap kum ke workshop on robotics and energy management. Ke bala pelong hapok Government Boys High Secondary School Shillong, labai tingka ya ke jinglo jingsep da ke Office Rekam jong Deputy Commissioners jong ke East Castles District Shillong. Hakani ke sengi creation pang ki balawan na Kolkata, kila aji Hikai ki Khynnah jong ke Government Boys High Secondary School, halor kumlo ban Shna ya ki Robert, ki babuan jan, tak bapunakam di kitar elektronik bat ki bateri. Can you see the robots are following one line, and that is not a fixed line. You can make your own line. So we have provided information to the booklet. How can you design your own tracks? And this is a tracks, and the robot is just following that track automatically. Okay. Can you see this? Is it interesting? Yeah. I can listen to you. Yes or no? Yeah. Yeah. Kebening kong ya kalau ba, pih ba, kuan bertip pih ba, kini workshop kini khot kita ka robotics workshop. Teknik workshop keriba la dan nado mentala sausan benai menta nado bikiban kingi expert na po Kolkata kiwan yashamingi kiwangi kwa man pelong ke workshop hapo Meghalaya bakri workshop bening kong tam hani po Meghalaya sepangi robots 4 judan hanong no bakri ke scene ka ba dan bok ba ngion pelong hakani ke school barem tam hapo North East kani Government Boys High Secondary School ka bang kli ni principal ni kino Hikai ke thu ba kali she's pa lep sam snap kini ke school ban yo pelong ya kani workshop ban kumlo ban Shna robot ha ni ke school barim tam kalong kani kesinjam kani history jong kani kesaj ben riu jungi jong Meghalaya ba jong ni school jong te ha ni ko regarding robots ba menta kuma men hosna men shwa ki ong ba computer literate kemud meno computer literate kemud ba phya benang ba sina ban le computer mar blen ma ki kam menta hadu kam office ki kam school ki kam Hikai kam phya benang computer na phimnang computer kemud phim yo kam yo jam ti menta nang ni sangat pada kan sedon kata kentin ki ong ka robotics literate kolong kumno pinang pin Shna robot ma ki robot menta gila sedang banwan menta wangi pej wat ki kor wat pirang kam menta hak kor kam tam medical ka bagi lapun kam ni robot kam tam ki minute surgery ki belajan cara ban puat tu beriu umla puat tu beriu hapun kam ni robots kam tam ki ong ki laparoscopic ki kam ni robot ti menta da film tep ya kita ke robots menta bengin sinjam hakani ka kum kalawai kum berlasai balisi di jenjar na ta kada menta ni ko equip i Khynnah kam tam Khynnah school ka bagi menang ya kum lo pin Shna robot ba khnang ba ka kam ka jam jong ki la sha harin hubut kan suk ban ong kum ta ba ka robot la rong kam pej menta wat ka hayang hasam ru ni prang kam ke ki ong ka vacuum cleaner ke kadi robot ka ba hajka min sari ka yeng hasam ngin sar ngi ni le ka vacuum ka ri kum ka robot kelas lam ti menta ka ni robot menta kelas ang wan ti menta ngapej ba wat habang nang kren ni phi kum ni ru ka ba ngadon para jonga udu doktor yu thu khana ba menta ba ule kini minute surgery ka ba upuran kam umla as ben le da ka khti ya hapuran kam ni robot ti kham tam kin cosmetic surgery ba phinomi thu isu ba ada puat ru ti kile ni robot ti ka robot menta wat ong ba lasha kin ri menta kelas ang wan te na ta ka daw ki Khynnah school nang ni kin nang ya kani bat nang ni kanang spread show kalong ka chain reaction ke kin nang ti don bok paham ni don kin expert na sabar bagi Hikai kumno ba Shna robot